Fa Tala Fou e le nei fa opoponga Tala Fou mai le si fonga le lo mua I Wellington mo le so lua le nei o le aso fai u o ke topa lua afe luas furu mo le tolu. Valu se furu la fai o ni ngā ruenga o le a le to iai pe a fai o le a tapunia se kompani lau papa I le ai o Gisborne I le Tala Fou se sae po o le East Coast o New Zealand. Lipo tia mai le whaia o se sa ililinga a le company o le Chicken New Zealand mo nisi fuafuanga mo le lumanai o lana ili lau papa I lea I tu o le tunuu ona o ni whaale tonu tautupe ma fua mai I tu langa whaale tonu o le maketi. O le ili lau papa le nei na mua I te tala I le tausanga e awhi iwa se lau iwa lua e ngau sia mai ai lau papa ma isi tu a inga o la au mai le paina o le Radiator Pine. O le tele o lau papa e ngau sia mai ai e whaatawina atu lea I kompani faufale I lea tunuu o Iapani. Whaelo mai e le li pule le kompani o Hiroyuki Kawadu ua lima tausanga sasoo o pau I lalo le tulanga o loa e whaatau I whafo le kompani. Ma e le aini fōlinga e mawhai o na toi whaale leia lea tulanga whaale tonu. E le ngata I lea ua matua lau fōi ma le idi lau papa ua mo mia ona toe whaale leia ina ia saunga le mu ma ia ngā solo le lei mo le lumanai. Ua uma ona whaelo ane le pulenga I te ngata whai ngā ruenga I toa malu se fulu ia le tulanga e pei ona ali mai nei. Ea ma whapea ona bala uinai lau whai ngā ruenga moni o lātou manatu manilangona e tu inatu I le kompani e tusa o ni vaenga te tele se tolu e mawhai ona whaia I ai se whai unga mo le lumanai o le idi lau papa. I le taimi nei ua tapuni le supermarketi e whai ngoina o le supi I le tonu o New Zealand ei ona ua le mawhai ona te tongi ana ai Tala Fou e tusa mo le tolu miliona tala o loo I ai le taimi nei. O le whai unga e tau fia le wha ua wina o ngā luenga whai le supermarketi le nei na whai loa mai le asunga fua ana nafi. O le supi o se supermarketi sa whao ngā ina ifese o te inga tele wawawe wha te konolosi po o le online mo ana whe wha tau inga. O lea ua tō fia iai nisi mai le company le PwC New Zealand e la ua te wa aia le supi limited I le taimi nei a wha ngā solo ai o na tau whaawasenga na a seta ma na mea tau tupe. O le nei company na mua I whaawai nei le tausanga lua awhe luas fultasi ma le whaamoe ina ia sanga whaadele iai le tūtau I whe whaatau inga wha supermarketi I le tonu o New Zealand. E tusa mo le toa se lau lua se fulu la whaaio ana tangata whai ngā ruenga. O le mana losi o matangi I le taulanga I Aukilani I le tae ao na nafi na le mawhai ai o na tuta ane I le wafu I le meli lau pasese tele ngoa o le Majestic Princess. O le meli sa hawhi I pangopango I Amerika Sāmoa a o le ia ngai mai mo Aukilani ma le pasese o tangata tā whawhao. O le mana losi tele o Savili sa whape hoi na tau fi ai malanga masani a wa alalo I le wa leo Aukilani ma le Pine Harbour. Ta ua mai e se sui o le pulenga o le tau langa o Aukilani a o whaate tele ai le matangi sa taula le meri lau pasese le nei ngā tei whale o le motu o Rangitoto e whaate li tali ai se masele e mawhai ai o na tū lau ele ane I le wafu. Whaali e fōi o lo saunga le mu I le meli I ai maise o lana pasese. O ia winga whaale tonu le tau e mafua mai I toenga o le wha malosi o lola le saanga I mai I le Pasifika ma whapeo na whaina tuai nisi vaenga o le motu I matua New Zealand e o mai lava I le taimi nei. Ua whailo mai le malo New Zealand lana fōa I amata mo le malo ma tangata o Vanuatu ona o mawhitianga mai le wha o Cyclone Lola na lavea ai le vai aso o mawai. Whaalia le minister vai whafo ia na naia mahuta o le fesoaswani amata le nei le malo o New Zealand e o fia ai le tolu se lau limas furuafe tā la. Le o le atu ina atu le whalapo tonga fesoaswani e whaingoina o le Adventist Development and Relief Agency e whaatau wai mea o loo pito silio na mo mia I le nei taimi e tangata I vaenga o Vanuatu ia na whaina tele.
o le isi vanga tupe e se lau afe ta la mai le malo New Zealand o le atu ina atu lea i le malo o Vanuatu. Ele ngata i lea, ua awina atu fo i se va lele o le malo o New Zealand ma se uta veso soani ato ai ma ni tangata whai ngā luenga se to lima e veso soani i ngā luenga o lo wha ngā solo ai i te tonu o Vanuatu. I le taimi nei, ua wha mao ni mai ai titi mai e to lua le a wha i tangata na mali liu i le wha o lola i le motu o Vanuatu i ngo o Ambrem, stasi le nei o motu sa i longa o na mawhatia i le wha. Ta ua mai e le tamai ta i komisina ma ulunga o le malo New Zealand i te tonu o Vanuatu o Nicky Simmons, sa siasi o ia whaatasi masui o le malo o Vanuatu i le motu le nei o Ambrem, whaapea i mo le motu o Pentecost, ma sa mōri maui nai le motua te leo mea ua whaalenga i nai nei motu ona o le wha. Ta ua hoi e le tamai ta i komisina, o lo ngā rurue pēle mā lo wharapo tonga e whaamau popo le ata atoa mea sa whaalenga i nei le wha, ma tau fuafua ai se tau e toi whaalelei ai. Ai o le taimi nei, o lo awele whaamua mua e le soifua mālolo ina o tangata, ai maise la tau o le ini whale, ma mo o mia ni mea ai whapea ma ni suama i tau mawha. E sili atu i le lua piliona tā la na pa ua i le tau a whaai o whaaputu ngā tupe le Kiwi Saver New Zealand i le kuata lona tolu o le tausanga ma fua mai i popolenga na iai i le ono umi o mau lunga pea i atu lui o tupe ai Tala Fou. O le whaai unga o le suesuenga le whaarapo tonga i ngō o le Morning Star na whaia i le whaaputu ngā tupe le nei o le Kiwi Saver mo le tolu masina lea na umai la se totus furu se te ma na iloha i le pau i le to ese le tasi po le -1 o tupe maua mai le vaenga masani o ia i tu a inga o teo ngā tupe e ta ua o le conservative category ai na to ese pe -3.1 i a pasene na pau ai i tupe maua i le vaenga o le aggressive category. Peita ina e ui i ia whaale tonu ai a tangia le ripoti o tupe te uwhaanga mo teimi umi e le lei tului ma tupe maua mai ai mo i la tau e ona ia te ngā tupe. Mo le vaenga o le aggressive category e o atu i le 8% o le a maua mai i le tonu o le umi e se furu teusanga e tu sai o le sa ili linga po o le survey na whaatino ina i le Morning Star. Na tapuni le malaiwa alele i Wellington e le fiafi o le songofua ananafi ina ua e le whaailoilo mo se mu po o le fire alarm. Sa whaatino ina tūlanga masani le avesea i whafo tangata ina ua tūla i mai le tūlanga. Mai o le te ale titi o le tūlai valu ano po sa toi fo iai i le tūlanga masani ngā ruenga i tonu o le malaiwa alele o Wellington. Lua ni ta vale le tine musa a wina atu iai. Mai na whailo mai le pūlenga o malaiwa alele o Wellington o le vaenga pito i sau te sifo e iai whai to toa a mata i le numelas futolu anga i le numelas futfitu e uru whale ai to tonu pasese sa avese mo ia pasese ina ua le smoke alarm. O le vaenga ia e whai ai pasese mo malanga whaaloto i whale. E le i whaamauni mai pe fia ni malanga sa whapeona whaina ona o le whaale tonu ni malaiwa alele i Wellington anau po. Ua whailo mai le pūlenga o le ai o Aukilani le fuafuanga e loka ai le talaia i tangata i a ona maunga uma i se furuma le lua i le sa asau nei o le asau leo le Guy Fawkes ona o pui ngai le ono tupu mai ai o se afi po o se mu e pe ona sila fia o le po lea o le Guy Fawkes po o le po o mea whaapapa e te lea ina mu ai ma le tonga vao. Ai o lona wha i le nei o te usanga so, ta lona wha sa i a maunga uma nei i Aukilani, ta lua i wha lawe lawe sa tu tupu mai ai le te usanga lua awe sfuruiva, ma le lua awe lus furu na mu ai i a le mutia ma le vao inisi o maunga, o na o mea wha papa o le Guy Fawkes. O maunga la o le atapunia e sauna o ia inisi a matatu i le stofi o le vai aso nei, le aso lua o Novema, e o atu i le aso sa, le aso lima o Novema, e au fi ai le maunga o le la aututasi po o le One Tree Hill, whapea i a Mount Wellington o Mount Eden, ai whapea po i ma Mount Albert.
ele ngata ina yai fa ai roilo ai o la ho pe fo yo na tiu te ai ma leo mo le fa ma maluina o le nei sa e le si vai ngol le tatu tala o filifilia le e so fa ia David Adiang e fa ima Palestine fo le malo nouru o le aso nafi le na fa ia le nei filinga e wala i se palo te fa lilo le parlemene o le motu o le Pasifika ma manu malo ai le li nei o Adiang i palo te se fulu ai valu palo ta le li na la o tova e ngo ia Delvin Toma o ma fuano fa ia le swinga i le tofi Palestine o le malo nouru ona o le mai aso truai na pasi ai le parlemene se lafo le fa tua i no le Palestine sa ai taru mai i le masino se te mai le lua fe lus furdua o le li le so fa ia Ras Khan o le Palestine fo o tu la mai nei no ru o se tasi na mo ai ave mo sui o le parlemene le tu sanga lua fe maltasi sa ye fo se pa inga na ve ai o ia mo fo talai ma na ia o mi fo ini to finga fa minsta i aso o tu na ai o le Ayo Nelson le o lo tari malo nei i le tau wanga tele a Ongalaiti po primary schools i New Zealand i le tau wanga o siva mo pese ma whaafiafianga wha Maori po le kapahaka e pei ona lau i loa ai. O le tau wanga le nei tau sanga di tasi e whaingoina o le te mana kuratahi mai o le teimi mumole nei ua whaia ai i whakatū i Nelson fast food lima la whaio au whaafiafia mai a onga ese o lo tau wai mo a soe wha o lumana i nei. O le tele wa onga ua ono masina talu na wha ngā solo mai a la tau wa onga ma wha taita i ngā siva o pese atoa ma wha fianga mo le nei wha a moe. Sa manuia le tau whaio le tamata i New Zealand o LSC Andrews i le suenga siampini o tu unga wila vidi vai wha ale wao maa lo i le ai o Perelini i si mani le ana manu malo ai o ia i tu unga umai lua o le sprint whapea ma le Karen i le tauwanga ta ua o le UCI Track Cycling Championships League. O le nei tauwanga e whaia wha solo i nuu o le atu Europa e au fia ai Maloka o Berlin, Paris, whapea ma lone tona. E le ngata ia Andrews ai sa le leifo i le tau mwhai o nisi o New Zealand ia Sam Dakin ma Callum Saunders o lo o au fia ai i ia ta longa. O le a se an nei la le isi vai o le tau wanga i falani mai o le a mawaile a wanoa o le au te alo mai New Zealand e tau vai le malai le o le a whaonga ina i le taimi o ta alonga le Olimpeka i pale i le tausanga a sau. E ui ina malolo le olbele ki le sa ilingo le ipo le langi falani a esa whae ina le alo Sāmoa ia Ari Savea i le ipu o le tamata alo le kapi o le tausanga i le tufanga whailonga o le kapi le lolo langi i le aso na nafi. Tō wha i la tausa whai e aile nei filifilinga e au fia i Malaysia alo Sāmoa o lo o te alo mai le au ailani o bandi a ki. E le ngatala ina manu malo Ari Savea i le whailonga o le tamata alo le tausanga i le lolo langi a toa ai e tō wha o lo peleki na filifilia i le au o le lalolangi po le Dream Team o le tausanga le nei e au fi ai le loka o Scott Barrett o le numero valu ia Ari Savea o le First Five ia Richie Mo'unga ma le uingi ia Will Jordan o le isi alo Sāmoa ia Mark Telea sa ia mau o le whailonga o le Breakthrough Player o le nei tausanga. O le whaiunga le nā o Tala Fou.